A gdje ona devojka što skakala? I ona treba da dođe. Pitala da svi sve rekli da dođe. Dobro, ajde. To ona devojka? Jeste. Jeste do sad smrzli ste se gdje je. Viš da vrši što malo? Ovo je šlanko, ajde uši. Ajde ovako. Ali od danas je potreba i njegova misija da nauči narod pravo I sama da slušam šta opaj. Ne znači da sličim ono da se slušam. I oni me čuju. Kaže, neće kuću, ne mogu se neće kuću. Thank you.
Inače mam da se može. Tako nešto, kaže ti tako nećemo, može. Da, Ženje ćemo skorije živeti, skorije raditi, a se nećemo ni umoriti. Skorije ćemo razmišljati, skorije ćemo sve odluke donositi. Jedino u čemu bi trebalo da bude brzina, jeste brzina u našem životu. Da ne budemo i naš narod kaže, ovo je moj narod. Neka je sreća današnjim Bogom Bogoslovniša. Pobednika. Ovogodišnje godišnja Krsta Gospodnje. Iz Vode Morave, koja potiče malo dalje od Paraćina, a ovdje je devojka Ivana Vukajlović iz Paraćina. Zahvaljujući našem majsturu Miletu koji je eto napravio ovaj krsto današnji dan. Danas smo postojali 30 godine. A crkvena opština, kao i svake godine, da ima jednu uspomenu i sećanje, pre svega na ovaj molitveni skup, a i na žrtvu koju odsiriva, poklanja jedan dugan, nemnogo vredan. Cosa del genere? Я очень приятно. Да. Fuori gioco! Siamo in gioco! Ma ne treba nešto da nam potpišu. Nema se
Ćete napraviti. Čekajte, idi levo, nema tlačku put, daj tako. Da možda prođemo.